Korisni savjeti, aktuelne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite. Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. novembra slave Aranđelovdan, jednu od 3 najučestalije slave među Srbima. Crkva Aranđelovdan posvećuje svim anđelima, a među prvima je na mestu Arhangel Mihajlo. Verovanje kaže da on je umro i da dalje po potrebi silazi među ljude i to kao putnik ili prosjak. Veruje se da Arhangel Mihajlo prihvata duše mrtvih i da mereći njihova dobra i zla dela na zemlji šalje ih u raj ili pakao. Ova verovanja na Aranđelovdan u našem narodu smatraju se istinitim. Prema narodnom verovanju smatra se kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. U nekim krajevima Srbije ovaj anđeo se slavi i kao zaštitnik stočara, jer se veruje da samo on može da otera vukove. Ovo je dan kada morate da posetite crkvu, zatražite sreću i blagostanje, ali i dan kada je poželjno da učinite što više dobrih dela. Izbegavajte svađe, bes, negativnost. Poželjno je da od Aranđelovdana pa do 28. novembra, kada počinje Božićni post, oprostite svojim neprijateljima i očistite dušu, spremajući se za ovaj veliki podvig. Evo kada je najbolje vreme da od svetoga Arhangela Mihajla zatražite sreću, zdravlje i ispunjenje želja. 21. novembra obavezno otiđite u crkvu i zapalite sveću. Molite se ovom anđelu. Na ovaj dan tražite od Arhangela da ispuni vašu najdublju i najvažniju želju. Otvorite dušu i srce, delite radost i tugu i na kraju se zahvalite. Nebo prima molitvu ceo dan. 22. novembra zatražite od Arhangela Mihajla da vam pomogne sa teškoćama na poslu, bilo da je u pitanju želja za većom platom, boljom pozicijom ili drugim poslom. Ovu želju zamislite u periodu od 8 časova i 48 minuta pa do 9 časova i 32 minuta. Postoji predanje prema kome je Arhangel Mihajlo kao nagradu od Boga dobio mogućnost da se 2 puta godišnje spusti u pakao i oslobodi duše grešnika, pružajući im počinak u nebeskom carstvu. Korisni savjeti, aktuelne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite.